Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ka Shillong Lajong FC kalayo ban Thaubun kirikot menta ka kanti ha kalumpung yele ka jong kaduran kop kabalong ha madan JN Stadium Polo. Ka jingla juga kenhun ban pen klem ye ka kenhun ba klain bor na Kolkata kata ka East Bengal ha ka quarter final menta kala pelilat ya ka ban yo ban pelong sendon ye ka semi final ha ka arpo henru tarik menta ubnai ha madan JN Stadium Polo ha ka por kumba sanchteng janmet. Haka baningkong ka JN Stadium kala sya jet pan penlong tangi ka jingel akai haka grup ka bamur tangi ki jingya khun hapdeng ka FC Goa Nepal Army bat karang da jet Henry Hadin bakala yo ban wan hakli du kamit ken point kala sya jet ban penlong saya ka quarter final la ban kedeu hangne ba ka Shillong Lajong kan hapat ban yakun perca ya ka tim ka baklain kata ka North East United haka semi final.